Hello guys, jotono depur kaham chonta bo inke town o thain tongo to yang jong ts game gana go phaispaika yang ke moharan thao yang ke town te thao tabo inke ang oro kisa kok sate sate block khaite khaite inke oja klein nai tongka nadi tabo klein nai tongko iko nadi oro chips guri tongo chips guri yo sibuk khaikata slip to inke tabo jong gari kasinai gari kago hingke jong tabo thang pinai jong tabo hingke BUC gana go phaispaika boromabari BUC jong hingke yang baskang dia thanai jong ke town dire hingke jong tabo town gana go phaispaika to tesa 2 milig ro nangnai tabo hingke jong gari debino rang rongnai to jong bangkok gana go batoka to hingke ani buri tabo camera tuinai to hingke ang tabo debino 20 taka rang rusinai no saikang ronai anang debino hingke 40 taka only 40 taka ronai 20 taka kaisa to hingke naidi jong tabo hingke tham penai tabo humi tongo ang tabo hingke camera ya sangnai iko naidi ang camera ya saka tabo hingke bank ko supaika iko naidi Bank of India or di or sujak tongo jong bosuk tia rang tiklenai bosuk tiklena rono samai do Bank of India jong o jaga bank ko kuno block khaimeli ya tane inkele oro kono phone allow kore jong phone no khaisinai tabo hingke naitong de tabo hingke ani buri rang tise pheka bo 2000 tisago only to hingke jong tabo di dokana thajinai bori painai phani buri to hum ang ani buri saka hum diri paigena tang bo blog ya sangnai humdi ang le blog war hingke je jago tha phonke blog ma khais bile melbe क्या बोला तूने phonke blog ma khais bile melbe to hingke jong tabo hingke ri dogano phaika amke ani buri choice khaika jong ke amo khulai koi naigena tamo ke khulai koi naigo ang tabo kisa romi nai mani to hingke yak to clock semo tani buri sago yak to barna hine to bai sang se khainai pekya to hingke jongno dokan made hingke jongno kari phunongo bos mani jongno phunongo ta bo color lanai ang saka black color lanai black color for white color person duita ni bisna ekta size khainai jongke bo jongno kari phunonga tabo hingke jongno tikle phunongnai to hingke ang ani burin saka nang tamo size khai bo no white color hini tang mono saka white color lanai ni saka bo tabo hingke ani burui black color no size khai pikya to hingke amang tabo bonoke ang wansano tabo ang dam mulai pinai 20 taka ke 20 taka ya to ang saka wansano only 120 rupees saka bono ongi ani so je jong thang paine naikha to jong thang paine sinai tongko bosana phaila paidi ni saka to jong already packing khai tongko te jong tabo hingke juta dokan thai pinai naitong di तेरे जोता 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 की रकम बता जोता 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 की रकम बता राता जा जाके मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा शेष की रकम आम तेनिया अरे चित्र है हम जो आम तेनिया जोता सेंटर जोता राना हमें ना ना विजय दारा आम्ही चूज करतो अच्छा इथे কত इथे তোমার না আমি এটা নিব না না इथे डिस्क्लेम किया লাগা इथे एन पेंटिंग আছে বুয়া ঠিক আছে ते কত নাই आता असं ঠিক আছে নাই हो मुझे लिया দাও मुझे लिया पिना আর কি দিলি दाम কত रे 150 रुपया देगा wainsa hingke jutani dam sani tongko 350 ang bonor mulaikha 150 only 150 taka to bosaka roya ini sao
tang bono laya hingke aku thabai kya to ano waisa te waisa nukpai kya laphai di hini jerang 150 taka only 150 taka bono pai kya to hingke ang tabo hingke biti dokan thanai tabo hingke ani bai ni nogana ni bai bini bagai biti pai tongko tamani hingke bini ki sori hamia on bagai bano singno rang rokoka hingke singno saka biti pai to phedini sing tabo hingke biti pai ko kali tongko wainsa tabo hingke on sing tabo hingke biti paikha tabo hingke sing tipin dokana tipin khaigena mairo khisuka sing tabo hingke tipin khaigena sing puri sabji dokana phaisu paikha to hingke sing phaipodi tauno sing bini dokana habisao to bini puri sabji special puri sabji sing ke tabo sai nai tongko to tabo hingke sing tipin khaigoi redu dokan thanai to sing babu saja redu pai dihini rang rokoja ready pang sing hingke redu dokan thamani o redu no dam mulaikha bo hino sing 700 taka hini je jeng saka 500 taka tebo sing no kom khaibeya sing saka te laya hini saka bo sing no joli jagoi tongkhana joli jakta sing asak roibo hoya hingke joli jai nang tamo khaina tini ni bagai jotono asang no blog khai pika to next blog no rogwai male finai bye bye